Roboty še odvivajú na 3 lokacioch. U Bikiš dolu še kopu kanali za postavljanje vodovодних civoh, u Privinej hlavi, gdje vykopana studnja muruje še hiška za struju, a na brehu rezervoar kapacitetu 15.000 litri, odkle z vodu budu podmirjovac hraždanje Bikiš dolu i Privinej hlavi. Takže še nazdávam, že konečne dobijeme zdravú vodu za pice, bo teraz voda nebula bakteriološki správna za pice, takže mali sme každý svoju studnju i hidrofory, a že toto veľa poljepša život u Bikiću. Keljo to košta vala, mesnu zajednicu, odnosno či troškoh učestvuje i každe obise? Pa toto postavljanje vodovoda i všetko toto to robi vodovod, jedno za opštinu Šid i pokrajinsku vladu, koja obezpečili sredstva na konkursu. Po okončenih anketoh hraždanje bar zainteresovani za uvodzenje vodovodu, a konkretne prijavjovanje bude šliduju coho mešaca. Za teraše nje zna jaki troški oni budu mat, zalješe pretpostavlja, že priključovanje bude koštat medzi 30 i 35 tisjači dinari, a platit će hodno na vecej rati.